Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Marian. Adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Apalan dagiti gagayam ko ti relasyon mi kini Alfie. Makitkita da ngamin anaragsak kami adwa. Ngem adda kinapudno asaan da nga ammo. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marian. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kita ang da Alfie kan Marian. Nakasusuit da. Itay ko pa'y idakit kitain. Perfect couple na talaga. Naka-holding hands dalat ta. Kasla saan ida ang mapagsin at asino man. Barkadak ni Alfie. Amom, kalpasan ti trabaho na. Mapan na adagos dagasan ni Marian iya trabaho na. Ay tadakit nga rod baro alugan da. Duada ka nung agbaybaya diti dayay. Talaga ana ikarida para ititunggal maysa. Oh, ano tararamido nyo dita? Umay kayo na, tagsi-selfie tayo. Umay kayon. Man-manon dahi agundaway nga kakadwa tayo nga aggagayam. O sige, umay kamin Marian. Tap nyo ag picture tayo. Oh, honey. Gusto ngon, nabsog akon. Anya anabsog. Sige, pay. Saan ka di ang paboritom dahil ito'y cake? Ad-adan alumukmagakan. Anya ko man lumukmag ka. Mas cute ka ano na lukmag ka. Si kakit di ati subwak tani kumutkutong kan. Ay na. Ay, nag-sweet kayo talaga. Kastoy kami ngamin. Nagswerte ka talaga kan ni Alfie, Marian. Sapay la ko ma. Tama kasara kaktumot itikas kan ni Alfie. Kumusta ti trabaho, Alfie? Damag ko. Na-promote ka kanon. Congrats ah. Thank you, pare. Ang nagadumot at trabaho. Agasam man dahi ta. Promoted kan. Girlfriend mo pa ni Marian. May isa ka dagiti kaanusan anas dita provincial hospital. Yes! Ano dita pare? Kita ama. Oh, Basta man. Congratulations. You won. Ha? Agon online gambling ka pare? mangig na ka ni Marian. Pudno kaya mababalin ka amang nga bakit ikasta. Kandi. Nagdakal mo tinanga baka mon, pare. Dolyar ko naman. Ay, pare. Suruan nak mamay. Wala, pare. Honey, agawit nan. Rabi iuna yan. Uwanahan. Oh, pare, nagawit kami na. Um, Bayan, tintun sumarunong agkita ta. Suruan kay ti dahito ak klase nga ayam. Mayat pare, adu a kwarta. Ay na, nagpartakmat la unay ti panag-drive mo, Alfie. Makapanervyos mat. Sapay, nagdadakkel at truck dagiti masabsabat na. Relax ka lang ka dita. Rabiin, saan arumbang nga ag-drive ka iti kasta kaparta? Samsambutang man lang aminan kat ti makisugal. Nangabagak pa rin. Nangabagak pa rin. Kita mo. Oh. Alfie! Adda masabat ta atang kalatra! Dandani kayo na disgrasya, kunam. Ay, wala nang. Ay, nakasta unay tinervyos ko. Apay ayang ngamen, anya tinapasamak. Ay, ni Alfie nagpartak ti panag-drive na nanang. Bagbagaam ngamin Uray bagbagaak, di naklata dengdenggen. Di nantupay maisardeng di panagsugal na akanayon mi apagap-apaan. Sugal? Agsugsugal ni Alfie? Anya klase ti sugal? Hello, Alfie?
Apay aya. Saan ka kanumanen asimrak iti trabahom? Anya tar aramidam. Ay, kuwang amin. Agon online gambling ka manan, ha? Ha? Ay, aguri-gurak. Online gambling asasawa mo. Ulbod! Apay adi mo may sardang day ta abisyom. Di nakungtan Marian. Iso day tanti pa kay ibusan ti sweldom. Kasano di pagbayad ta itilugan? Agsakitak. Saan ka makaawawat? Kasano di ur-urnungan ta pagkasarta? Inton sumarunon atawon day ta. Saan ka di? Makauma ka. Alfie? Ay, inadap nan. Una yun day at tao. Pare, thank you Tapay na inumnak manin. Awisin kang tumanan. Itong sumaruno ang mga bakak, pare. Swertem ti kasta klase ti sugal pare. Ay ngam siyak, insarden kon. Kanayon akmat ngami na maabak. Gagangay na. Ay ngam no mga baka. Tuloy-tuloy na itan. Ay ngam, bayaman pare. Ungtan nak ngami ni misis ko kahit. Ay sika, saan nakakading ungtan ni Marian? Ang tanak ta saan na akayat. Ang awan mabalin na, ta isumat ti kayat ko. Saan nakangaapain? Ada, maminsan, ang tanak, ngam saan kami paimot nga agasawa? Ay, sa bagay matkid di Lay, pagsarsaritaan pa lang ni Marian, imawag mo tan. Nangngegnan sa amat ti pagtungtungtungan ta pare. Mabigla na tasong batak. Hello, Han. Sa di numanan kayan mo? Agin inom kami ka ni Parinoli. Saan ka mamati? Kasaritam kami na. Pare, kasaritam malabitan. Ta saan na mamati kanya. Sige pare. Hello, Marian. Pudno gayam asikati kadwana. Uwan Marian, inawis nakmet ti komparek. Pinagbigyak mo tin Ang agawit kamin. Ibusin mo laing nga, hindi ito maudi around. Sige nga Rod, agyaman na ka. Awan na nyaman na. Oo pare, ato hindi teleponom. O niya, mamatikan? Kunak ano adda ka manen ang makisugsugal. Magananad kayo nga Rod nga agawid Win, bye-bye. I love you. Naano sa talagamat ni Marian na niya. Anyamat tan. Abay pare. Kitamaan naabakak manan. You lost this round. Try again later. No? Kastamot lang nga klase amin sa hiti kanayon ko amaw-awat idi pare. Isong insardan ko. Agawitan pare. Tas subutak man na tiyapan nakaabak ko. Thank you iti panangawis mo kanyak dito a restaurant. Oray saan mo a birthday? Tinaymingak a day off mo. Tapno makapagsarita taan ay bag. Oh, kasla seryoso day ta pagtungtungan ka friend. Text ko lakuman kan ka, friend. Nga may mayat no personal nga ibagakkan ka. Ha? Ay naibagamon friend. Jack ngamin amuno kasano arugyak. Mas daawak lang amin. No apay akanayon nga umutang iti kwarta kanyak ni Alfie. Ni Alfie? Umut-utang kan ka iti kwarta? Saan mo nga amo? Ni, awan amok kita. Kan, apay ko mga umutang. Isuday ta ita ti kayat ko amaamuan. Anya ti paggasgastusan na. Diyan ka mo. Kan, apay nga italaang nga ibagam kanya. Kunak ngamin numaminsan laang nga umutang. Kan may sa, idiimutang, binayadan na mo't adagos. Ngam kadagituyan, nagsasarunon nga imutang. Ngam saan mo't na nagbaybayad. Ay na, friend. Siyak ti mabaing iti day tangar aramidan na. Iso na panunot ko nga ibagakan ka. Kidawak man, asaan mon apapautangan? Sige. Hanggang, apay. Anya ti paggasgastusan dyan boyfriend mo.
Baladaw ka ni di trabaho, Marian. Saan ka kadi asumra kita? Ururayak ni Alfie nga umay mang sukon kanyak, nanang. Katawan samay. Sigod mo masapsapa nga umay mang suksukon kin ka. Yam ita nga aldaw. Nadlaw ko asaanan nga umay dito'y balay. Wan nga rod, nanang. Abay, awanan, jahulhulugan na alugan. Day tati kayat ko amaamuan, nanang. Iso amapan ko damagan. Marian, umay kaglugan. Ha? Ni, si kamot gayam day ta. Kunak no asino jag busbusina. Apay magmagnaka. Ala, umay kan. Sige man, itulod na kun ije balay. Apay, saan nakakadia sinukon ni Pare Alfie? Saan nga rod? Jak amo tajak meten makuntak. Ne, apay ngay. Anya tinapasamak. Naggapuak dita trabaho. Mapanak ita dita nangalaan mi itilugan tagdamagak. Na, makapadanag man day ta. Nasken amamwak itan no anya tinapasamak. Tapno amok ter aramidak. Yay samot lang amin panagsugsugal na tigas gastusan na. Amom ka di day ta abisyo na. Ha? Nukas na. Amom day taabisyo na? Wen, sinuruan nakpay ngamin sardeng ko. Saan akayat ni Mrs. Kanayon nakngap apain, isungayin sardeng ko. Ay, Marian. Awan ka di timadmadlaw mo kin ni Pare Alfie. Anya day ta? Naadik sa mo tiniti sugal. Yak lang amo Nusumsumrag pa iti trabaho na. O, Marian, talpasa kun anangan. Gabsi ka, di mo mat kinuti apulos day takanam. Awan ganas ko amangan, nanang. Itaman pa'y. Nanang. Nene. Apay nga ngagsangit kamatan. Anya tinapasamak. Awanin di huluhulugan mi alugan. Anya ti kayat mo asawan nga awanan. Saan anabayadan ni Alfie ti hulog mi? Isumat lagayam asaan kun amakit-kita nga itultulod na ka. Apay, anya tinapasamak kan ko na aya. Naadik iti online na sugal, nanang. Sugal ko nam. Ay, sus, anak ko. Kasano na pasamak da ita? Kasano nagiti plano yaw? Anya, saan mo na makontak ti cellphone ni Alfie? Day tati pakadanagak, friend. Naskan akasarita mo no kasta. May sapay apagdandanagak. Jay joint bank account mi. Ti urnong mi day jay para iti plano mi apa nagkasar. Apay ngamin, anasumok ni Alfie ti online gambling. Idi pa'y anadlaw ko day ta. Binagbaga akmatan. Ngam di na matlatain sardang. Naskan akasaritam anaimbag. Ngam masapul ang nakasagana ka, iti anyaman apagbanagan dayta, Marian. Alfie, amok nga da ka di taon nagti apartment mo. Naskan nga agsarita ta. Anya ti masapol mo. Kasla saan ka nakaturturog. Kimutong kan. No, may naklang disturban. Pumanaw kan. Saan ko akasapol ang simpatyam. Naskan nga agsarita ta, Alfie. Iso anas ka na pastragan na. Pangasim. Madandanagan ak para kan ka. Saan ako napakibiyangan? Kastoy ka din tibiyag mo ita. Daytoy ka di ti pinilim. Ay ayatan ka, Alfie. Kat nakasagana ka tumulong. Saan pa'y analadaw ti amin? Adda amok a counselor ang mabalin ang makatulong kan ka. Saan mo nga minamawatan ka?
Dahito lang ti banag ang mga parparik na kanyak nga addaan na kiti kontrol. Ngam dadadaalan na kaday ta bisyo. Uray ti relasyon ta. Wen, amok, naperden ti relasyon ta. Awanin na pulos paragtalak mo kanya. Nagbidot ka, Alfie. Saan apod no dayta? Poston, no sa anak ang maaklon, nawaya ka na pumanaw. Alfie. Lading itag, ngamjak kaya tagbaliw gapukan ka. Nupod nung ay-ayat anak. Aklon anak, ore kastoyak. Awan makita ka parikot kanya. Alfie. Ar-aramidak na ito eh. Gapo tayo ti pakaragsakak. Pumanaw kan, Marian. Pumanaw kan. Pinanawak ni Alfie iti dayta agundaway Mr. Lonely, kat ison tinaudi a panagkita mi. Kat aging gayta, jak mailibak, at dapay la panagayat ko kenkwana. Ngem nasaysaya aten, nga inadaywak. Tuy pagayam mo, Margie. Margie pagayam ko, awan dakes na, no imadayo ka. Saan ka nagkurang iti panagayat mo kini Alfie? Di na kaya ti agbalbaliw, kat mas napatpatag kenkwana ti bisyo na. Isungawan nga ro ti rason, tapno agpaot ti ayan ayatyo. Kat sapay la kumamet kini Alfie, ta makapagbalbaliw, kat baliwan na ti mangrugi. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marian. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Mark Molag. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.